ke le au sempomoseng le hantle Tebza ai nna ke monate ke tsebeng phomo ke monate ke Sontaga doc re malala la utswe re batla utlwa re na ke difentse go tshwaretseng tsona tsatsing la ka je ndate re le bo mamedi wa ka ratang dumelang le tlola ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life mono se ke le dumedise mamedi wa ka ratang phomo se lona se dumedise ke dumedisetse mamedi wa Motheo FM dumela go tla mo mametsona hona teng yeah mamedi re a kena hona jwale ka 10 yeah mamedi re a kena ka 10 o ka la taxi ya phase 3 kapa phase 7 o borfela o ya kerekeng ya Pastor November ka la taxi ya phase 3 kapa phase 10 ha o hla ka thopo borfela ke kerekeng ya Moruti November ka 10 ke tshwe o re fela ka 10 mamedi e tseleng ngwana ka skonteri o ska ya ka mane ka tlase mamedi se re tlile gale ka mo o ka la taxi ya phase 3 kapa phase 7 di tla o thola tseleng ha ikare o ya kere o ka re ya Grootflay le ba re kereke tenteng ha ba nka di ba bua teng kereke ya Pastor November e tenteng kanthi mamedi wa ka rata ka kore o tlo drive ka re Grootflay o feta limo molo ya ntate limo ha o qetile o feta limo o lo feta mo Greek ba bitsa USAV ha o qeta feta USAV mo mamedi straight ona mo je kante o ntse se bile ka left ya o tla bona structure se seholo wena mamedi wa Motheo FM structure se seholo o kena teng mamedi wa ka ratang ke se seholo ka left ona le trucker se ka lehlakoreng ke tente ka odimo ke ntho ke marulelo a brown yana tjena wena mo mamedi wa ka ratang re a kena mpumo ntho motate modimo yentseng ka la boraro ntse ke khotsa ntse ke ba le motho mo mabane ke re hona na le batho ba tloa Lesotho Dubai a o siana na tlise ngwana hae o no tseba gore ga Dubai ana tlise ene ke morapela ngwana ya lowe ke ntate wa hae no satse itse ke tse ke recorda ka phone ya the lady anenga mo tlisitse o mo tseba yena kwa kae bana ba tsama ka BM wa Pretoria yes bana ba hla Pretoria yes the lady anona tlile Dubai aya Pretoria yena wa Pretoria aba munga ba tla tshebeletso ke kule fela le gato hantsa bua ka dintho tse neng di etsahala la boraro yes mo mamedi wa ka ratang nna ke tlo le jetsa ntho e nngwe tsena na ke ne ke bolela batho ba Lesotho ka labone ha ke le Lesotho ne ke jetsa batho ba Lesotho ke re mo mamedi ha wena o robetse o ntso o nahana o touta hotla o ntso o touta nthweno o sa yetse solanka o ntso o touta o sa eme ka maoto ne ke jetsa batho ba Lesotho mapona ka labone ke le re ding ke re batho bona ba se ba tloile Lesotho ba ntse ba tla mona ba tloile Lesotho and ntho e etsa gore batho ba tletemo gore ba bang batho ba kgathetse ke ho tsamaelwa ke batho bona ba sa tsamaele maphelo a bona because batho ba ya re tsamaela mamedi kopa le nkutlo ne ke jetsa batho ke re ntho nngwe le nngwe e etsalang ha e ka ba bophelo ba bo tlhakatlhakana dintho tsa ho di fasitswe mo mamedi motho ya yentseng nthweno o kene transportong a tsamaya a lo batla motho ya ka mo thusang go etsa ntho jwale ka re tseba gore most ya batho ba ka ba rapelang ba tla ba tsamaetse ba etse dingakeng ba tla ba etse dingakeng ba tsamaela ba yela dingakeng hona le this lady ka mo lebaleng ena ene le ntata e ke morena ka mona ka Qwaqwa okay that lady ona la ha nhlalosetsa re Dr November ne ke na le monnaka a re ne re le mafahla le monnaka a re monnaka o na spoiler ka tseleng mo hlotseng re na le ditšhelete tse tshosang re etsa re na le everything that lady boss le ke ba tseba ona le yena ona hla Pretoria itse ke morapella ba lo ke ba re na le ngaka ya Botswana e kgolo ke na le ngaka ya Eastern Cape e kgolo ya Limpopo ya Malawi ya kae and now dingaka tsena tseo ntate ona ana ya kapo ke mme ka re ke mme ana ya moloya ene ke kana ke MM o lawyer yena ene le ntho ene le director ya man mosebetsing mo mamedi
now o re ha ke rapela yena wa atlileng ho wena yes ba le ha ba bua ka yena ba re re na le ngaka e re motsamaetseng ho yona into Malawi engwe e Botswana engwe e Limpopo. now ke ntse ke batla go tla go yona ke batla go bontsha mamedi ke hore motho ena ya loileng o sio yes ha founela dingaka aba dingaka ke go phalimpe meriana ke lawyer director motho se sebetsang le so yentse o nkile koloi a ya Botswana a lata meriana a tswa a ya Malawi o ile hohle hona o bolela hore momamedi wa Motho FM batho ha ba batla ho senya bophelo ba o jwale ka ba bo sentse yes jwale ka ba bo sentse hona le batho ba mmametseng ba o maphelo a bona a sentswe mamedi o ka sontane re bua ka bopaki ba moshimane wa ka yang letsetsa le kala bobedi ne re re mo founela bile kala bobedi ke la bobedi ntate moruti o hlabue ka thipa ha gone o tsama I mean ha gone le tswala le shwele a le sebetse then o le meditswe hlong mona wa utla ke ntho jwang ke ntho ka eng ka ngore ha o shebile ha ina bolodi next mo mamedi a go rapela next on rumela voice note ntate moruta ke ke hlabue ka thipa ke lemetse tsola ka so ke tlo kgona letsa mo mamedi ke re ke re yena no ke kopa o tla ke re ke if o kgona o tsamaya ke kgona o tsamaya mara ke lemetse hlong ke lemetse matso mo mamedi wa ka ke kopa le nkutlo ntwena o no tlo re hae moshimane na go bona fela o tsamaile bosiu yes tate moruti ka na go ke DJ one let's tsamara o letsa keyboard mara ke DJ hape ntle le o letsa kerekeng wa DJ o na le dipina tsa etsa di etsa no mo mamedi ke be ke kopa o ratla kerekeng ha fitla kerekeng ka neta o letsa ibile keyboard ya connectwa di be let's go to because there is no keyboardist until let's music fan because man re qala experience ante jwana wa tlo etsa tseng ha ke re ke mona sa dutse morama ka no ntse ke profit about ke ntse ke rapela batho ke profit about ke mo bitse tlo kwana moshimane ka ke re wetsa etseng wa hlalosa none ke hlaka ka hlabue ka thipa ne ke tswa DJ ke nketse laptop ha qeta o tshojalo ha ke mosheba mo wa modimo re hona le bomme ba babedi ba romelletseng ditsotsi ke mo jotsa ke hona le bomme ba babedi ba romelletseng ditsotsi tseno re di tlo hlaba because batho ba tsebore ntho ya o kenela ka matlong ntho ya o yetswa dintho tse tsona ka no tseneng dina le spirit ka mo itse ke tshosona moshimane no ile a setswa o a roba le ya batho ba motshwara ha ke qeta mo jotsa fela hore wena hona le bomme ba babedi ba ka ba bona ba rometse batho bana ba o le manitse itse qeta o tshosona ba roba le ba motshwara mamedi ka rete bomme bana ke ba se ba bua moshimane no ba o tsibile jwang November o tsibile jwang because khale re batla o motlosa wena now this time re moqetile ba tshwala ba jwale re motlisitse because ha ona ntho a tla hlolang a yetsa ha sa gona letsa le sola le shwile ha sa hlola gona o etsa ntse because khale re batla o destroy bophelo ba batho ne re sa gone ongo wa utla mmamedi ke ntho e simple jwang mmamedi ke be ke mo rapella itse ke mo rapella ba bua ba le bana ba bua ha ke tle ka re ba molokolla ebile ha na ba re ba mo rola ntho ya re o ile re kopa ska e rola because o tlo ya ntse tletse madi be ke mo botsa o ile speaker ba re no o ile ka na le mala mohlana le metsi la dula 5 days so that just I speaking ha ntsha letso ka pokotung because o na le kentse lambe mo mamedi letso le sothile menona ke le tsana hantle le ha o ka thi motho o tsere ke stroke mo mamedi motho no ka enkanyana ba ditsa ke mo rapela do you know that moshimane qeta mo rapela ka letso le shwele le kokobane ke o latwa keyboard ka ntse ne se connect ke di kinya ka kerekeng moshimane o tla letsa keyboard immediately and I letsa keyboard because that thing no hoja motho no ka e bona ka re motho mong ko bona na tsa mabusi o hlabua but mo mamedi ho no sena motho ka tseba hore ntho ene ena le buloi ka but destroy ya career le future ya hae wena mo mamedi so ntho ke batla o tla wena mamedi ko re wa bona ba bamba lona le tsamayetse mo mamedi and ka bo madi ba be lona a le ba tlo tsamaya hona jole le mamedi le ka dikobong ene wena ya mamedi go le ka dikobong o tseba hantle mo mamedi dintho di tsamaya
tsamaile hantle ne a yazi banta kwethu le tseba hantle hore dintho ha di le tsamaele hantle mo mamedi le a tseba hore le wena wa bona hore mara dintho tsa ka tsamaya hantle mara mo mamedi se litse le ka iketsa banna bane ba le pero bane ba dutse gorong ya motse mo mamedi ba bala buka marena pele chapter 7 e tla o jwetsa ka banna ba le pera bane ba dutse gorong ya motse kelello tsa bona di ne di ba jwetsa ke mamedi kelello tsa bona di ne di ba jwetsa hore ba kene ka motseng ba lo bona hore ba ka etsa jwang mo mamedi ko jwetse sephiri I'm telling you ke kopa re bale buka ya marena a pele chapter 7 verse number 3 buka ya marena a bobedi mamedi marena a bobedi chapter 7 verse number 3 ire hone ho ina le banna ba bane ba tshwereng ke lepera ba ditse gorong ya motse banna bao ba buisana ba re na re tla dula mo ho fihlela re shwa e bere ha re kena ka motseng tlala e teng ka motseng ire ha re kena ka ha re ka re kena ka motseng tlala e teng ka motseng re tla shwela teng ba re ha re ke re kena ka motseng tlala e teng re tlo shwela motseng le teng ha re dula mona le teng ha re dula mo re tla ne re tlo shwa ka baka lena tlong re itahlele hara le botho la ba Arabe wa bona ba etsa decision ya hore se re dutse nako teleng ene re dutse ntse re botsa re na le dipotso tse re ipotsang tsona now mo mamedi ha ke bua tsona hona le mo mamedi ya nkutlwang le nkutlwa hantle mo mamedi and ba bang ba lona mo mamedi na di tseba dintho tsena hore ke di nnete le hlala le utlwa bopaki hona le batho ba qileng Lesotho mo mamedi ka Labone ke gola batho ba tla bo Joburg bana ba bangata le Pretoria bana ba bangata mo mamedi batho ba di boneng dintho tsena hore ba boneng hore mar something is not right ka maphelo a bona and now this time I re make out to travel college rona re Pretoria tate mo go hona le mme ya tlileng a tsamaya le ngwana ka la boraro a re ngwana hae o na le 3 years a tshwerwe ke mangwele ba mo tsamaisitse di specialist ka ofela yes ntate mo mme le yena e rile ha o rapella ngwana ba loi ba bua ba re ba kudisa ngwana because ba batla position ya mme that means ngwana ha kula mme ha be active mosebetsing ha yetse nix ha thewele now ke 3 years ka ofela ngwana university but ngwana a fihla ka classing kelello nje ya ilok how performing next isale a fail again na university ene botsa mme wa ike ya maspaleng wa one northwest ke something e go le yena ke a kula batho ba mosebetsing ba mohloile batho ba batle wa counter o yena batho ba batlo mo mamela itse ke mo rapela a manifest ba re di teng di recording tseng ba loi ba bua ba re no re disturb bophelo ba mosebetsing because re batla position ya mo mamedi ngwana jona ka seleka o tsholo o tshwere ke mangwele o monyane so age ya ga tshwara ke mangwele yena itse ke mo rapela ke rapela le mme ba tsamayang le yena jole bile ene le wese le wese morawa meno wa e bana ba tlile le yena o thotse scholarship ke scholarship ke doctor Cuba yes o thotse scholarship Cuba ha qetile o thola ntho eo ke a tswa di rashi ka mahlong matso a ya rurua a sa sebetse ba yo o na tlile ka di photo ntho ka a monkile di photo ka phone mme o latla kerekeng o la re o na tle monana kerekeng a rapellwa a thore ngwana hae a thole scholarship sa Cuba hana bua lena a re ngwana o thotse scholarship sa Cuba o tlo tshwanela o tsamaya but ba tlo kopana le moruti November pele because ona motlisitse ha tla thola scholarship yes so go je tse tseng this time ya no one e tla tota stola mayo na tle ka di photo matso ngwana ruile o tsile rashi ka rama mahlong yo fa hlosa se se ha ona ga ka tsama wa kula fumane scholarship yes e ka re ka be lena number tsa mme yohle re buele e ka re ka be lena le number tsa mme re buele le na le sona ka mo rapella mo mamedi ba le ba bua ba re ke bona ba etseng ngwaneno a etse jalo batho bana ba tloa northwest ene jale bona bile ba tle ka di hike ba tlo kopa boroko mo ba tlo robaletsa mo mamedi hell le na le tse batho ba se hlojwang a letse batho ba se hlojwang
a le tsebe Mamedi batho ba sehlo jwang Mamedi lona ba a le tsebe batho ba sehlo jwang yana wa ntho a ke utlwa isalle o tla i-check o na le yane ene ke mo rapela a tloa kwana ene le ngaka okay ntate moruti wa hopola a tswa mothwasa itse qeta mo rapela ke qeta mo lokolla mo I was shocked ha ke utlwa that lady ke eng mosebetsing o sebetsa ka eng o sebetsa mona di ke wa molao ke ntho kgolo mo Mamedi wa karatana ke mo rapeletse mona ene le sangoma ba motho sisa ke ba petse voice note ya hae mona yes that ibile santsa na le ndumba ana le ndumba ana le everything le ye mongwane ne ke mo rapela na le ndumba yena o thoetse makgatla fona jwale yenwa ke ntho e kgolo ya di advocate yenwa na tlile ne tsa tsebe mo Mamedi was shocked that lady am phone around that mo tsa qeta local then se ke le right nna ke ne ke batla le khutlana le monaka because ba le ba itse ba ba arwantshitsa are ha le tsile hona le ntho itseng a jike fela and then a jika itse you tena ya una tsa tsile ka tlo a kena hae a fihla hae a fumana ntho monna ya na le girlfriend a langa a thuba dintho a hlaba monna e ka thipa iyo tate moruti wa mfone tate moruti qeta o etsa ntho ke le khutla nne ka qeta o di etsa ntho tse a qeta o kena ka rakoloi ke le ke a khutla re o hlabile monna o yentse mo Mamedi wa ka ratang lona itse ke mo rapela the same thing ba le bare ne re batla o disturb bophelo ba hae re mmone jo lo lukulohile mo sango mo bona re mo hello o itshware ke ngwana tate moruti dumelang le kae re te ke ngwana ne ke ngwana o kae mme wa hao ke go po boele no mo jetse ke moruti November Pastor November mo Bloemfontein Mamedi a re matle a re mama le kae re teng ke bua le mme ya nwa ngwana wa Cuba o tla etsa jwa mama a ke wena ko o tampatsa hae o kana wena ke bua le wena o le o kae oh kwena wa masipala wa Naledi o o no tsamaya le mme yane wa ngwana wa Cuba ne hey ke a hopola lona ko rapeletse baloi ba re ba batla o bona o tswile mosebetsing wa hopola mama le ngwana hao o re ngwana ha sa copa next university bile o tshwere ke lengwele kapa mangwele o ntse o hopola le tlile ka eng mona Bloemfontein mama Mamedi o tla batho ba batlang thuso tate moruti ha le tlo Bloemfontein le lela hae ka o fihla Kimberley la robala taxi renkeng Kimberley okay now I can understand ha le tla le robetse ka Kimberley okay ba haika from Vryburg le ntse le haika o fihlela le khutla la le khutla la ntse le haika full time but mama o ha ne ke rapella mogotsi ya no ha o no tlile le yena o bone o wetsa itseng ka yena ba lo ibana ba re ba entseng ka ngwana hae kofi kwa hao kapa ke yona wa Cuba no ke wa ka moruti ha ke wa Cuba
Okay, kwa hao yena yo aneng anto a ne re ha bala o bo ba blind anto o ba blind fela anya kelelo inyamela o ba a sokola la ka fihla ka morapella ba lo ke ba bua re ke di mata tsa ha wa hopola le di quality tsa o ke tsone tse di tsoya ngwana hao le wena ba o batle mosebetsi wa hopola le wena ko rapelletse wa bona di friend tsa hao le di quality tsa o ba re ba batla go nkela position ho tlile jwang le decide o tloa le tle ka di high ke mama o fihlela mo so ka dira elo ka kopana le ene ntlhano se ke mara ke re ke ba ka thuso ngwana wa bua ke tsa go dira ya aga no ke na le pasta go le pasta November o tseng ko ke ka go ene nthuso di tsa ngwana thata ke dine so ka go itsa lwena o no bua le meno wa Cuba wa ngwana wa Cuba ke ena na o ana re o tle go nna yo so mama o bona re modimela le thusa jwa le ngwana hao mama re a leboga re a leboga mme o lebogile thata na mama di tla mmeno re sure no mama modimo bless a go loka nnete thank you mama momamedi ke yena tsene ka tla bolela yona re tlo fonela yena wa ngwana wa Cuba mamedi mme yena yena he ba ne ba mo fa mathata ka meriana ba tshala meriana man ma sebetsang teng ene qeta go boela le sefatlo sa bile se tshintshile ka mojotsa ka rona le seqito jwale la tseba re mamedi a ibile a tsa bapala le tsona diqito tsena a ke bapala le tsona momamedi le a tseba ke bapala le tsona all together ke go pareng kena a re fonele yena e bana ba tsamaya le yena a re mo fonele ke yena wa ngwana wa Cuba le ka mme wa ka o bua le Pastor November o bua le Pastor November mama ke a utlwa ba o phetse hantle ke tlhotse ga ntse ba mama o no tlile mona ka la boraro ba ne le hlaka ntlha ga Freiburg le tlile kang ka di taxi ba ka di taxi okay le tlile o tloa Friday ke be le tla ka di taxi ba okay now ngetse mama o etsa hetse eng o ntse gore o tle go nna ke eng papa ke ne ke na le bothata jwa ngwana le mmatlhogo le nna ke ke a fumana leje ke tswa kowa o nona le bothata ba ngwana ka eng ba eng ngwana o na dile di pacing bo shota mo matsogong ke se itse gore ke jointa ha tshwantse a e kae a ye sekweleng go tshuba pa ntho e entseng gore o tle ke eng mama ke bothata jwa ngwana pa le mme tlhogo le ka leje mme no thetse leje ka rapo go thwa ha le le holompontshela o le shutile wa upola ba lo ba itse bana ba sa batle ngwana a ye Cuba ke bona ba mentse gore a be jwalo ke a gopola pa le wena bana le nna ba ntwantshetsa because ke a bona ke profeta batho mo tseleng ba ntwantshetsa ba tshelo jalo ba rona le gift e kgolo haholo ya bona dintho ka mora gore ke le rapelle ho etsa etse mama o ikutlwa jwang ngwana o jwang ngwana o siame pa ene o no satla se ke mo mo rapelletsa le o nonkile difoto ke nkile foto ya matsogo a gago ba o siame sure mame a satla ba ana satla ba ho no tlile wena go no tlile nna ke mo etsi thank you Mawaka thank you ke a leboga papa thank you mamedi bona batho ba tloa ka mamedi ntate mo goting ka re nako ya gona ba dijanong e nnyane go nona le ntate ya natlile ba loi ba re
o na le ditšhelete ke millionaire but ha o mo shebile wa moxhosa ha o mo shebile ntate wa moruti ba re ba kwetse kereke ya hae ba entse hore a divorce le mosadi wa hae ka o fetisa ntate o na etsa ana le business ha etsa 65,000 or more ka kgwedi but no tjena hana nix After ke buele na 1 minute en fa 1 minute it's a man of God itse ke mo rapella ba le ba re ona yetsa hantle re mo kwetse di voice recorder tsa di teng lena ba re kwetse le kereke ya hae ene kwetse ke motho very close le ena mamela karata wa bo mosadi wa hae netso tsena o le mongwe setseng ke buele na ka pelenyana ni yaphila bishop wami ndimthandayo awubanda hawa bana awuma mamelihle metsitsona o le mong fela ke mo ke motswe ke monke ke buele ni bile ka rontsha mametsi ya ntate mo rontsha mametsi ke tle radio fela radio kana phone kana jole thotse mpom e ringa fela mamedi nka ka re mothotse because ntate mo kuti ba re a kile atla wa mothusa but baloi ba re ba ile ba etsa gore a o hlo ya ba tswa ba re kile atla ba rona ne hela honna yes na that time una tsama dintho tsa ne tsa bantla ne ke batla go dwa ka boya pomtsa go sana nako ke gola phone ya hae off ke ga wele a ntse sekene ne ke batle re tlo bana le yena mamedi le yena baloi ba re ba ile ba etsa gore o bua nnete seleke gore a utlwe fela sa a ntlhoile fela o tlile ke kwetswe business lenyalo le fedile ba kwetse everything yae anyway e kwetswe ke family e close ya bomlekano wa hae bana mamedi ba le yena ntate ke le banda te modimo ya ntse more atle mamedi wa Motho FM tswang karama ona jona le ba lona tse gore na o ka hona le bothata ba diphatlho o tsebo o ka tena eng o bane satana wa yetsa ntho o tlo sa tsebo o ka tena eng thewa betheng ya ho hlapa like ba hona electricity hlapa because the tricks tse o satana ba di sebetsa dingana wena mamelo wa karata jole ke na le tshebeletso ya ho hlapisa batho wena mamelo wa karata ya o yetsa ya o lokola dintho tsa batho wena mamelo ntse re sa le ba lore ha o fitla kereke ngona le possibility ya gore o ka fumana se o tshwalela go thusa o latela mathata a lona ba tseba beke e fitile kereke gore ke le ka stopa ntho mo lengwe ka re batho ba e di ka more because di kereke ka se ke dividile o latela mathata a batho ba nang le ona jole tlo ho mo mamelo wa karatang le tlo iponela ka mahlo ha ntate modimo lokolla dintho tsa lona ntlele le ntho engwe le engwe if wa kula ntlele ha o fihla mane fihla o jetse bompo motse nna ke ya kula ke na le bothata bo tjela if ke bana o fihla o jetse batho bo ba tla ba ditse le matimba hona le batho tlo ba thola matimba o ba jetse hore nna ke na le bothata bo tjela because batho ba ditse le matimba tlo ona jwale ke bona ba tlo njetse hore ba tlo le etsetsa line ba bontshe hore batho ba kulang ba eme kae batho ba nang le ba ditšhelete ba na le bothata ba ditšhelete ba eme kae so mo mamelo a ka ratang tswang ka rama tla lona hona jwale because ha re sa ya kerekeng fela mara se re ya thuso nomoro tsa mohala ke 0783983446 0783983446 Saying ki 07908333833 07908333833 Mami di saying ki 05101114977 05101114977 Mami di wakaratang kia lukopa ke hlapa hona jwale mamela ka ba wa sokola kapa ha ona electricity kapa hona eng mamedi tswang le tlo thusala ge tlonena mo mamelo ka rata ntate modimo le bless ka la matiksi a phase 3 kapa phase 7 borfelo ya kereke ya ntate moruti November 10 yetswe taxi a phase 3 kapa phase 7 ka koloi driver ka ro khrotsfile mo mamedi sa straight ona mo jikanteng o fite limo molo o fite mo Greek o ntse o sheba ka lefteng ya hao o tla bona structure se seholo mo America ka hlakoreng ke tente ka odimo ke masenke a brown ona le truck ka rajarta o kena hona mon e tseleng re kena hona jole ka 10 o'clock botshabelo pela le nyora la thuto la ground ya batho ka ona le mokhuko moholo le bona ba kena ka 10 o'clock a re kopana mamedi o di ba khotsa bless tebo doc ke le buila go thank you so much tate modimo bless wa tseba ke o pelong yaka o bone o ne etsa la ka Mandela Day ke bone ke bone no ile mo wa lo fete ke bana
shimane nako sa le kotsi ba tla o tseba dintho tsena di bone ka mahlo ke o shebile doko o fa fana ka dikobo mana ndate ha ke fitla ke nanne ho jwa sopo ke makala ke bona hore batho bana ba ja nama Dr. November le Victoria's Faith Ministry ba sebe a re me ka maoto ka nne ke fana ka dikobo le fana ka dikobo batho bana ba dulang mebileng mona le ba fa dikobo le re ba futhuma le fana le ka dijo ka nnete o re sebile re adoptile malapa ona le di family tse dulaswe le ka mane ka gware ka mona re tswa mono team ya ka tswa mono hona le batho ba dula mane malapa bontate le bomme le bana ka mane ka gware na ibile ona jo le tseke etsa structure mane kerekeng ke batla etsa di shelter 15 or 20 ya tsona tse divide tse batho ba tla ba tlo dula mo ba sena bodulo ba lo dula mo Dr. November ga le bo re le bo thank you tebo be le tsetse monate Faith Ministry ka bontate le ka family ra teng